Kinološko društvo Marko Pavlović svaku izložbenu kinološku sezonu počinje sa osvrtom na prethodnu godinu. Danas smo se skupili na Lovačkom domu da nagradimo najuspešnije kinologe našeg kinološkog društva koji su učestvovali na manifestacijama u prošloj godini. Biramo najuspešnije kinologa, tri najuspešnija psa, pobednika memorijala Marko Pavlović, biramo najuspešnijeg gradnog goniča, najuspešnijeg gradnog ptičara, najuspešnijeg odgajivača lovnih pasa i najuspešnijeg lovnog psa. Takođe, tradicionalno, kada pravimo dodelu nagrada, organizujemo i klubsku utakmicu goniča. Pravo učešće imaju članovi kluba goniča. Danas smo i to organizovali, izuzetno je uspešna bila. 6 plasmana imamo od 12 prijavljenih pasa. Takođe, danas pravimo i redovnu godišnju skupštinu kinološkog društva. I sada bih se malo osvrnula na rezultate naših kinologa u prošloj godini. Ima dosta prijavljenih. Naši članovi vode pse na dosta manifestacija u zemlji i inostranstvu, vode na radne utakmice ptičare, vode na radne utakmice i goniče. Dragi gosti, dragi izlagači, članovi delegati Skupštine, učesnici na utakmici goniča, želim da vas pozdravim ispred Kinološkog društva Marko Pavlović, da vam zahvalim što ste se okupili u ovolikom broju. I pre nego što prijeđemo na dodelu nagrada, prvo da proglasimo pobednike na današnjoj klubskoj utakmici goniča. 6. mesto, Lari, srpski trobojni gonič, Negić Dušan. 5. mesto, Mesi, prvi srpski gonič, Marić Milivoj. 6. mesto, Biser Soko, srpski gonič, Đerić Goran. 3. mesto, Cura, srpski gonič, Simeun Simeunović. 2. mesto, Baltazar, srpski gonič, Lekić Dejan. Srpski trobojni gonič Leo, vlasnik Negić Dušan, 1. mesto. Na današnju utakmicu su usudili Zoran Đokić i Đuro Sinobat, pa bih zamolila Đuru da preuzme zahvalnicu za doprinos u razvoju naše kinologije. Hvala, Đuro. Hvala. Počinjemo sa dodelom nagrada za najuspešnije kinologe u prošloj godini. U prvoj kategoriji, prva i druga FCI grupa, prošle godine nismo imali prijavljene takmičare. Druga kategorija, 3., 5. i 9. FCI grupa, drugo mesto sa lovačkim terijerima Ivan Birčanin. Prvo mesto Dušan Paunović, Sači Valava. Moći da vodi. Drugo mesto u goničima Goran Đerić. Prvo mesto Milivoj Marić Čupa. Bravo, Milivoj Marić. Ptičari, 6. mesto Nenad Nenadović. Borko Milanović, 5. mesto. Mihajlo Đuković, 4. mesto. 3. mesto Nenad Milošević. Antonio Zel Branko, 2. mesto. Miroslav Nešić, 1. mesto. 5. kategorija, 8. FCI grupa, drugo mesto Boris Radovanović. I prvo mesto Ivan Đurić. Pobednik memorijala Marko Pavlović, ove godine nemački oštrodlaki ptičar Amor, Miroslava Nešića. Zamolila bih da godišnjeg pobednika da uruči taj pekar. Ajmo, doktore! Ajde, Najuspešniji radni gonič u prošloj godini je srpski gonič Biser Soko, Đerić Goran.
Najuspešniji radni ptičar je poenter Kos Milito Antonio Zel Branco. Najuspešniji odgajivač lovnih pasa je Miroslav Nešić, a najuspešniji lovni pas je Amor, isto vlasnik Miroslav Nešić. Najuspešniji psi u prošloj godini su treće i drugo mjesto su zlatni retriveri Ivana Đurića, Tara White Angel i Don Juan i Golden. Najuspešniji pas u prošloj godini je čivava Mikroš Čihuas Imperator, Dušan Paunović. Pre nego što proglasimo 3 najuspešnija kinologa u prošloj godini, želim da zahvalim svima što ste učestvovali, svima koji su učestvovali inače na našim manifestacijama u prošloj godini i nadam se da ćemo sledeće godine imati još više ocenskih lista i još više prijavljenih pasa i vlasnika pasa. Još jednom hvala svima. Najuspešniji kinolog, treće mesto, Antonio Zel Branco, odgajivačnica engleskih setera. Najuspešniji kinolog, odgajivač nemačkih oštrodlakih ptičara, drugo mesto, Miroslav Nešić. Prvo mesto, najuspešniji kinolog u prošloj godini, odgajivač zlatnih retrivera, Ivan Đurić. Čestitam pobednicima. Drago mi je što sam po već treći put na tradicionalnoj manifestaciji kinološkog društva Marko Pavlović iz Valjeva na dodeli nagrada kako se zove za najuspešnije pse i kinologe u prethodnoj godini. Svoj uspeh sam ostvario zahvaljujući svojim psima kako se zove trenutno 2 psa koja su se izlagala prethodne godine i jedna ženkica koja je tek uvežena. Nju nismo kandidovali kako se zove ove godine jer je imala samo opisne rezultate. 2 psa koja sam izlagao, to je mužijak zlatni retriver Don Juan Zuli Goldens, koji je inače kako se zove drugi najuspješniji pas kako se zove ove godine. I ženka, isto zlatni retriver, Tara White Angel, koja je treća, kako se zove, najuspješnija ženka. I samim tim sam postigao rezultate da sam postao i najuspješniji kinolog ove godine. Mnogo je truda, ulaganja, zahvalio bi i svojoj porodici na svemu tome što smo postigli ove rezultate, jer bez njih ni to ne bi bilo. Eto, bilo je dosta izložbina na kojima smo izlagali, što u Srbiji, što u inostranstvu, tipa Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Ove godine već planiramo dosta ozbiljniju priču izlaganja, kao što je, kako se zove, Grčka, Mađarska, Bugarska, Crna Gora, Finska, Nemačka, specijalke, kako se zove, po svetu, tako da dosta ulažemo u svoje pse i trudimo se stvarno da ostvarimo jedan kvalitet pasa u našoj rasi, to je zlatnih retrivera. Evo i ovim putem bih pozdravio sve prijatelje kinologe, kako se zove, ispred kinološkog društva Marko Pavlović, koji nam dosta znače, kako se zove, u našoj podršci, jer isto tako i bez njih ne bi, njih i njihove i pozitivne i negativne kritike ne bi možda ni uspeli u svemu ovome što smo uspeli. Tako da ćemo se truditi da u budućnosti, kako se zove, imamo što lepše pse, što kvalitetnije pse, kako eksterijerno, tako i radno. A što se tiče ove izložbene sezone, prva u planu nam je utakmica nacionalna prolećna utakmica ptičara. Zatim tradicionalno 1. maja organizujemo nacionalnu izložbu pasa svih rasa, a u popodnevnim satima specijalizovanu izložbu goniča. Sledeća manifestacija posle toga je početkom juna specijalizovana izložba ptičara. Zatim organizujemo na jesen, i to je za kraj sezone, nacionalnu utakmicu jesenju ptičara i nacionalnu utakmicu goniča. Dobrodošli u Valjevo.